카독뉴와 한국의 지수 그레이스 이 이해하시. The world did not accept Christ. 카독뉴와 grace accept 내 이면 하도 그만아 하도 잠을래. 한국이 하도 카독뉴와 하도 grace 하다 하나 accept 내 이면 무시. 길에 이두 두니아라 이두 Christ 이슈도 길에 로하나. 길에 이두 Christ 게 accept 구라나. 이두 아메리칸 Bible day. Kalau compare kurna sabole monase. Revelation chapter 12 verse 2 pralu igana verse 5. Amen itu ke pasawo. Revelation chapter 12 verse 2 bra lo igana verse 5 moi puju bole ami par puri ase. Ya pem ni kem bemo hayang nau wangai ni lak chingna tak te engwan. Hayang wangdang me ka in wang ha alo cha ni lehu esang nyet hayang wong pan nyim yang targon atak ayong jango hayang I sang ma ang ba siu siu nyet ngo hayang I yue anyei na wang dang san halan phong lem ma phong cha sei bei ka dok nyu ma ye na tam hayang bu na ngo u te ba shiko ba bu fei cham se ya ha velak chingna tớ và targon ya shisau ma yong hayang tớ và shiko neta naha cha au yan yang shin shuk chat se tang ma wang lam lap I bu tớ và naha ka wang hayang I ang ba so chung tang da ya an yade hado revelation ma hado revelation phabu hado nya hado atak da ngai bu ma hado kawanga hado atak da ngai dambu hado jisu christ sa pu lak chiang hado sagi john nyanyangi hado revelation hado ma ibua hado wangdang ma hado shiko nau pu lak china yong tak te engwen ngoyangi hayang boy tớ mà targon sĩ nắng tớ bà sang nhật hado song yong bu targon hado tớ bà naha pu gì tâm lắc này hayang tớ bà new yong nào pu ngay bu chăm se tớ bà ha vẫn lắc này tớ bà new yong song mà tớ bà targon yong yang ngo yang gi hayang boy tớ bà naha kawang ahan ngo yang gi hayang ka dong yu se de wang lam lak này tớ bà naha pu ngai yang gi hayang tớ bà atak ba so chung de ya yang gi se ibungina tớ bà targon tớ bà kashi itu dunia de itu isu American kile accept kuranai boleh do itu sadan American ba huni gina Genesis bra itu Adam first man Adam bra kitia tai sin commit kurise itu pichile do pura itu dunia de saitan bra rule kuras tai laga under de itu dunia do rakhi ase arobi itu tai laga opor de kun bi ani dibule tai mun thakane hoilebi itu iso jonom guribule itu thakise ida itu revelation de kodo itu magi badai pekhai gena itu jonom guribule laga itu ke khai dibule te ba ha awan lakchine tembu hado na puwe chamsa te ba na menga velakchina hado kashi hado temyange te ba plan ne mengange hayang te ba ha awan laksha te ba kashi hangchina te ba ata ba kawang pulak hado shin mujina hado I tok te jingai lakchina hado kashi hado yonga hado temyange hado kia sa hado ibukia hado adam over anu umya bai hado ma bai lansek teman kadok ma kashi wang lam mo yang kashi nyenbu te ba tang ma kada ma jingmei nang jaja te tu te lang bu hayang lang se ju te bu ba ko mo bu hado ba kashi nyenbu phang ma teman mo ba yang hayang boi te ba yen lak china ba do jisu christ pu lak china te ba wangai ni lak china tem na bai hawan da hado kashi heko go hado na ha pu ni dam lak se iya tembu ya panjang ina hayang atau ba na ha awan laksya te bu ya panjang ina
hado kia over tamana chaibu hado Christmas Jesus Christ sa I pulak chino o beya be hado hibak chama hado Jerusalem teba Bethlehem yoi kadalang census nyanbu yoi chatheli menyanbu hado ya panja ngo yangi teba hibak ma hado Jesus phayang Mary ni o imio teba menyang china tabu Luke chapter 2 ma le taiwan da teba ngira kin ado Gospel of Luke chapter 2 ma tamana hado ngira hado Jesus imia ngolak china hado iyang ngopu china hayang kawang jam ida mangma hado shiko teba Mary nang shiko na yalak china nang mong neng ne ta de hado pu le ngopua hado wa echau ya ha kaya ima hado pami yang bangayangi hayang ida Jesus ni ka hado se ida hado revelation phayang ngoyangi hayang teba imi menyan ngai bu chingna Bethlehem da imia Nazareth mabu echinghabu town mabu hado Bethlehem da tayangi teba iman hibak makari yenam imana hado koibong horse ma Maria teba horse tang ma Jesus pa shuyang iman yonga shanga Kembu ya panja ngoyangi teba pungau da ebe leye da ya bai hado kawang aha Jesus Christ sa pugagi se kadalana sengama mabu hakbalana mabu longbalan mabu angbalana tinok ma ngoige si ha sebu hado shemai buba room ma shemai buba hotel ma lectures hado star hotel ma ngoina tam ha sebu hayang bu hado Jesus Christ sa pulak hado kadalana yising hayang hado wa kashi hado targon na hado a shimei dam hayang hado jingna hado kadalana hado Jesus Christ accept na yimyangbu hado ya panjangina over hado Jesus phayang Mary ni imi hado Bethlehem de bay abai lan se kadala nok ma kemyang ngoyangi imia nok de temi ngoilak chingna nok nyui jing ngolak chia se pedo nyui jing yenang nyui jing ma de gi se imi da hado lanbu sa ngoyangi imia nyui jing ido hayang bu hado Mary ma pu ne shongo bu hado wa kawang ahaja si igama adjust na mi ha sebu ewang na ida heng bahas iya sebugai teman kala hayang gue hado Jesus Christ apulak se eu yising hayang hado kawang aha se yising hayang gue iman ma lepuja ma kada baibu ngoinang be nokte hayang gue imana jenna jenba ilam imana ya yurubu kada lam de layang Jesus pe Mary ni de layang Mary shonga lanse I mok myang de ngibu hado lanse hado I shangbu ni yang hado kibu ya yurubu ke kada lam imyan nokta dewa nyurong dewa now olak hibak obu dewa nyurong ya yubu hado kawang aha kulak si singbu hado kadalane hado kadok nyue hado ewu accept ne gimya ewu hiba nok eo ongge di nok te se ji lepu jama teman hongi teman pangjem jem bua pangjem jem wan teman konyak pumunok lili teman jem nam teman nokten de tamnyang pha bua lepu jama nokten de moilan pumunok ngui bua teman ngui bu hayang boy teu de extra allogen pelak sina iman temang ngui bunok lanu jemong lak le pujama nyue inang bu yiji nyue adjust na mem bu molak hayang boy tinok to already tamnya ngamo nang le pujama tinok to yenna phaya ngo nang nanga ya yo ka yang se mulan lala hado hamjuna Jesus Christ a pelak se kada na yising hado pu na ngobu hayang hado Mary he Jesus ni ma be bua hado kawang aja se kawang ahaja se te yido hado targon kashi hado kawanga yeya lakchuna moilan longjang de ba hanbu chuna hado Bethlehem hado Jisu hayanga hado Jisu hayanga Mary ni the awu accept na yimya yeya we ima nokshara ongne yidam we hayang we imi hanga yi we maho khok ngui we nyoi yinam bu chuna maho mo maho khok to ongwe dema hado kawang aha Jisu Christ bu we hado ya panjangina teman tenyi teman da hado kashi hado kawang aha yeya lakchina teman mongjang da chinda hado teman da hado disap nemena teman da chinda hado kashi teman da langshi teman da lama chude teman da phanga teman da kawang da yub lakchina teman da yedam teman yunok da yetai lakchina teman da ma lama excuse ngai tamnang kala lam da hado kai teman mau excuse jamnang
tawa kanang ke tawa ke sibyang mabu excuse hado kashi demanda hado ya pan ya apainang hado kia hado kawang aha jalak singna tawa Bethlehem ma tawa kawang aha pulak singna ewu nyujing ye pawo keno hayang be kawang aha pukna inangi sengema langsibu nok hado semai bu nyujing tam hasibu hayang be hado yisengbu kadalanda hado singna idambu hayang hado kawang aha yakna idambu hado wa kashi hado targon hado wa heko hado kawang aha mengadam naksya iya hado Revelation chapter 12 hado apong panbeni eleng ni mawang lewanda hado nina hado mengadam naksina hado puwe chamsa hado hawan naksina hado dembu hado chaki bugina hayang hado kia over hado hado wise man lan hado Jesus Christ pupu yang mabaiwanda ngaubu hado yapanda lewanda hado Herod angbayo hado ibungina obatamana hado the leyabe hado the lewanda termatamana ni opu hado Luke chapter 2 mawanga taman hado iel taiwanda hado igwa hado David nokli mabu hado ang hado pupu hado Bethlehem pupu hayang bu hado Herod angba iyo hado mongsi ngai beno hado apa siong bu angba bukne ibwa euhi na mena teu ngo jang ho ang na teu ngo jang ho apa siong bu ang euhi si euhi pulak hado menga wala setem bu hado Herod angba do hado kashi hado jude ha dam bu hado iya hado nyeng tam nang hado chingna iya hado Matthew chapter 2 verse 16 ma le dai wanda hado yang mabu hado iya mongsi ngai bu jingna hado Herod over yo mongsi ngai ba verse 16 mawanga lewanda Matthew chapter 2 verse 16 mawanga lewanda hado Herod de ibwa wangbeng ni mai netan halan tuido sha hado order pawngina hado wangbeng ni mai netan halan tuido shi igama terma Jesus Christ sauta mu umakai Jesus pu chaibu hado angba dokta angba pulak shi ibu chaibu dokta angba wisi hadawa menga wala hado targona terba plan mengangi terba plan terba targona temengi terba wangbeng ni mai netana halan tuilak china terba order phayagi hayang boy hado Jesus Christ a terma yu hado Jesus menga wala china terba kashi yonga temengi hayang terba plan yonga shangyaka terba gugu menga wala cha tembu ya panjangina hado kia Jeremiah chapter 31 verse 15 hayang Matthew chapter 2 verse 18 hado ni chana monang hado the lewande hado Rachel semenbu hado nawalan iman sappu ngolak si iyange iman saplak yue hayam nan duibu sine hado iyange hado Jesus Christ apu ni hibama mabu kadalan sapyu mo yange hangchingna hado Herod wangbeng ni mai netan halan tuido sha order myangbu china mabu noksha made wa netan halan tuibu he hayang boy Christa iba yum hayang boy mabu noksha made wa netan halan tuibanbu dewan de nyongan mabu sap yangi dewa sap yung bu mamo yangi hayang hado Christa myang banlak china ngangbu dewa kashi dewa sadan hado targon hado blamna mabu kadalan noksha sap yung hadawa Jeremiah 31 verse 15 ma hadaw iyangi hayang hadawa Matthew chapter 2 verse 18 ma hadaw etak da mayangi hadaw ya panja ngina hadaw kia temana hadaw Jesus Christ Christmas obu hadaw season ibak ma temana jelak ba yupnang hayang jelak ba yup ba tanang hayang temana jende yup pa yangi hadaw kia hayang teman megengi bainang mabu noksama sapayung bungainang mabu noksama hado accident pena mabu noksama yemebu yatu show ya apena hado chingna teman yonga temadala hado teman hado ngona hado crash a jisu pebu hado nak hado nitme kashi yonga tuilengbu hado ngobu nginam kashi yonga mongsi ngai bu nginam hado i mongsi ngai bu hado i doctor angba pelaka wisi hado menga velaksa i atembu hado plan ma mabu noksama sapayung tamlak mabu noksama hado iman hado daidema success na menga idamlak hado menga damlak sha
kashi itembu yakan me teman nok shalan teman kadok me teman kadalan me shapeyungbu mabu nok shabe teman society me teman community me hado happen na menang tau khema teman jonga wongnanga jupe khema kawang phe hado temeta cende teman hado tanga ka hado teman tuisho hado teman singla hado grace kadok nyua hado accept ne yimengbu hado kawang aha grace chiso grace de kadalan na yiyabu heyanga imana jue kada se meng yuhu hado kadalan hado teman tingi hado mongjang teman be hado kashi cende teman de wangan lamnam heyanga kadalan ngai lak singna saha lenghu hado mongjang lepujama tewo chambu tewo tuime lengbua bumenok ka singlap ngumbung lepujama jesima pangjem ma singlap ngumbung hado kibu mabu kadalan tewo chambu kadare tewo mi ai singba chambu hado kawang jingna chambu se yete heyang boy tewo lengbua langsibu ngilap ngumbung lepujama hado ne yiji heyang boy chisu ibwa nanga awyenda awhida nanga chamyabe hado ate chambu jasa hado ibu ya panjangina tewo khema temana hado tuime lenglap singna heyang hado grace ada teman hado andan bu hibakma jelak pertamana hado sangyak ke temeda talaka hado teman tu sune melak ngunga hado ba cui hibak ma mabu kadalan noksha ma shapeyung bu ya pan teman de ya pena teu khema teman hado jonga temeda la hado kadalan teman mongjang de hado kawang ye ya singna nije teman da hado kashi teman de hengna hado kia grace ape bu na hado kadalan hado grace accept na yemeng bu hado ni unga hado kia hado kashi hangna hado kadok ma iye mu wanglam lam nak se iye jonga try ni menyangi hangina te ba kawang aha jisu grace ta de i okama lancer overall hado kadok i jingna menga hado lam hado jingna de mana jaibu Matthew chapter 4 ma wanga lewan de jisu grace hado tokpu hado i de 40 days and 40 nights i de tokpu i de jonga hado wan wung cheng da ya de yang i de tokpu taman hado jayangi hado jisu grace hado tokpu i de ba jisu grace i tokpu ma yet kama langse i okpu ne me ha sebu heyang bo hado kawang aha ne meng bu cheng na i tokpu ma hado jisu wa ye yet heyang hado ase tang bo okpu niyangi hado jisu grace hado tingi taman mengnang heyang atenglak nang heyang over i kadok nyuma kanja moyang iya tuime lenga payabe heyang boy i kadalan mu hado juice kadalan mu i jatheli mu hado jisu krista tuido sa lan sibu engwen boy i kadalan mu hado jisu kawang aha se imana yiyak hu lan sa hado mongjangan lan sa kadalan mongjang da hado kasia lan sa hado jude hanna tamu moyangi tau jingna i kadalan kada eyonglan nyangba achenglan Matthew chapter 27 verse 1 2 malay Taiwan de Matthew chapter 27 verse 1 2 malay Taiwan de nyangba achenglan eyonglan hado lapujama sa atama yang phangma kada lungmelan eyonglan sa ipate balan jonga leaderlan hadolan iwe hado jisuwa tuido tangbe matak to sa langsibu engwen buhe hado jisuwa tuilak singna kadalan mong buhe hado kada jisu tuyo benlak singna hado I kadalan mu tangbem de iman mu ya enyangi hado kada teman hado mongjang ting teman mo ya hado kawang de yiya hubu hado kawang accept na yemeng hubu heyang hado kawang de accept na yemeng bu ngo abayangi heyang hado mongjang ting sa teman ma hado mo ya teman hado kawang de teman jingmei ma jobe khabu bai teman hado ya lak hado wa teman tuisung wona heyang boy I hibak ma hado le Taiwan de sa to I shogye pu nam ma wangbu libu de ngoi bu ma hado kawang aha ya ba kadala na mu iya tangbem de I sunga enbu hado grace hado ase manan opu hado ase da opu ngibu liya boy tema liya soyanga iya yang hi gama hado wa iya opu yengi bu ne me ha sibu heyang boy da ba libu dang ma opu ngiya yang phe ma baya iya hado wa kawang heyang I wang do ongengi heyang tingi tamanda hado tamanda jamma bonglak kawang achau ya hagaya tingi tamanda tuilengang heyang taman hado da atenglak nang
하도 카왕 데 카달라나 예야바 카도 누가 이데 accept 내 명부 앵기 하도 가야 마부 카달란 쇼시양기 해양아 땡이 동호에 대만 하도 야판 대만 배우 배남 내가 하도 카왕 지수 그리스도 항신 가시야 명어블락진에 낭야보이 하도 어세마 옥붕이에 이 부양기 해양아 이 도야보이 대응부 양아 이양기 하도와 yen 카왕 낭 대우 대만 명부 카왕아 이야 이니 알로 카왕 기부 예시 해양보이 하도 카왕아 yen living God 하도 이랑 yen 카왕 해양아 everlasting 금이낭부 카왕 하도 카왕데 팅이 대만 명나 모일라네 하도 카왕데 일락 등락 하오세 소고노 카왕나오 행아담낭 제발란 누만데 카왕 미마니 땡큐